wela wele ngakela bari ya fodisha ka nnete se wela nna ke na le botlhatse ba yona ngaka eo bari dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši bari ke tloutša baroka ba ba mo tsebang bare ke ngwana tloutša baroka Umulela ngwanaka Telesh Umulela suwela wele Umulela ngwanaka Umulela Suwela la wele diwe Suwela wele diwe Umulela ngwanaka Kina linnete kiadu Kina linnete yadu Ore polo rito ikweti Yesu Emelela rito Emelela rito Robo na tuncha waroba Sewele liwele liwe Sewele wele liwe Emelela rito Sewana awaledi re tlile a go wena re tlo go khomotša re tlile go wena a re tlo go kgothatsa ba re o gona ngwana tloutša baroka a ka mo thoko tša ga Matlala Ramošibo ke gale o phela ka sello se wala welediwe a sello sa gago se fedile ga gone molato motheletše wa Mmutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM a re dutše fela metsotsong e senyane fela go e tšwela go sama le Professor Moremi ka fa e lego ngaka ya borena ya setšo ngwana wa tloutša baroka profo molli wa borena ke wo wa go tšwa ka mola lefaseng la ga Matlala o ka motamiša semmušo ke moka wa moamogela mongaka ya a ke boe malome ka kapa ke tamiše re amogele sesi magagešo ke molli wa rena wa bobedi wa bošegong ba lekgono sesi o tšwa ka kua ga Matlala Ramošibo ka kua nageng ya gaborena sesi le kae e re gona ngwanešo re bolela le mang wa ga mang re file wa gaphane ke re file wa gaphane a ge sesi re filwe o fihlile pitšentše kgolo ngwanešo ya ke na le nnete gore jale re tlile go tsena ditabeng nakwa rena e sebe ya re šia o thata ke eng sesi re filwe nna ntate Moremi ke tlile mo ke tlile kgopela thušo mabapi le bophelo ba ka mabapi le bophelo ba gago go diragalang ka bophelo ba gago sesi bophelo ba ka bohlakahlakane o tloga ke sa le monyane ya nna ntate Moremi ke tsenetše dilo tša bošego o tsenetše dilo tša bošego o dira eng go dilo tša bošego ngwanešo dilo tše nto ke tsenetšeng ke phela ka go hloriša batho ka go senya family ya gešo o ba senya jwang so ntate Moremi ke ile ke robetše bošego ka bona batho ba go dula gona a re no re batho tsoko re se ka napa re ba bitša ka maina
so ba nsainiša buka gore buke o ne e le yang a ke tsebe so mo bošegong ke thoma go tsoga ke kopana le bona ba mpha dilo tša go nwa tša go hlapa tša go fiša so gae be go tshwere ngaka tsoko so ngake be e tshwere ka gae e leng busy e thuša ka gae before e fihla ka gae nna be ke šetse ke dirile ka jaaka tše ba mphileng tšona batho ba ba go fa dilo bošego goba ba go tlišetša tšona mosegare goba ba di tliša nako mang mo go wena tše e leng gore wena santse o bereke ka tšona pele ngaka e tla ke kopana le bona bošego nako nngwe ke ya go bona mo mosegareng mapele nako nngwe mo mosegareng o ya go bona o tee kwa e le wena o feleletše ge le fitlha go a diragala eng ka baka la gore jwale ke nagana gore mo letlabeng le gona batho ba feta difounu di a lla dikgogo di a lla jwalo ntate ka kapa ngwanešo ntho rena e re diragalang re no phela e se flake go swana le batho ka mokgwa re phelang ka gona se ba mphang sona a go no wa se bona ke ba ka gae fela bona ba tepotsa gore ke di tšere go dingaka tše ke tsamayang go tsona ga botse wena o motho e leng gore o hlehlišwa le dingaka alright and then batho ba batlang ke bakgekolo ke bagalabe bakgekolo and then dilo tše ba go fang ba ra gore go seno gaša ka tšona ka kua ga geno go direge eng ka kua gare ga lapa la geno tše ngaka e tlang ka tšona wa swere motsagae tša gage fele ke maatla gore batle ba kgone go tsena bona ka mogare ga lapa la geno e le gore morero o mogolo wa gore go tle go diriwe dilo tše ka wena ba go berekiše le gore tša ngaka di seke di a bereka batle ba itirele boithatelo ka mogageno ba nyaka o dirang batho ba ka mogageno ke na ba ke sa tsebe ntate moremo o ka ba o ne mengwage mekae o sainišitšwe pampiri tše tša batho ba ba bošego ke ngwaga go feta ka di 24 tša December okay so go le ka mogae o a robala goba go netse di go tlabang molato e ba eng ka ya go na boroko le mogekolo wa bobola bošego so tšatši le lengwe ile a bolela ka mo gailela maphepha a ka a baebele ka mo fa ona ka re a bee mo dihlogong ga a robala so o re o thoma go robala and then nna ge ke robetše ka gae mogala ba ka ke motho go bane o fela e tla ka gae so ga e tla ka gae ge ke dirile le ena dilo tša digwara a go direge selo but ge nna le ena ge re ka se dire selo gone something motho a tla mo go nna and then o ntlela ka di-face tša batho ba bantši tše ba ba robetšeng le ba ba seng ba robala so nto gone ya thušang ka se e bolele kore e tla ka sebopego sa tšhweni sa eng so a ke re no ba go no bolela gore e tla ka sebopego sa phoofolo e rileng e so ka tšhweni ya nrobala and then ge nka bolela ke a bethiwa ntate moremi ke a gameo o betha ke mangwanešo e betha bona batho ba ke tsamayang le bona le yone nteo ya ngapa mo mmeleng gantši mo bošegong ge ba go lata kapa wena o e ya go bona le latana le go tšena ka bona komang ka bo matho 12 ke thoma hlakahlakana ka bo matho 12 jale go tla kwa sa gore ka 12 ngwanešo ge e thoma e dula mola go afpase mola re nape re thome go hlokomela ga botse re go thuše tokološi ye goba tšhweni ye e tla e le tšhweni o e bona ka seriti sa tšhweni ka gore ke kwa o re ke tšhweni ebile o bua o re ka nako ye nngwe e tla ka difahlego tša batho ba o ba tsebang ba bona ba hlokofetše e tla mo meleng ke tšhweni and then mo sefahlegong e tšhentšha difahlego e ba batho ba bantši so
se se nkweša bohloko kudu ke gore ntate Moremi le ntate Kakapa ke wa ka mmele ke rekiša mmele gore gae ba kry dijo ba re ba le ba laetile ke senyagile madi mo mmeleng ke ba matšatšing ke kwa bohloko madi a ka tšwa a kgahlile a tšwa a fiša and ke a robala nako ngwe ke kgona go sepele ke tsamaya ka crush makoko a totoba le nna o fitlhelela ke fola ke jile di 25 tša December ke sa sepele nke o no feta mo gannyane moragonyana o boletse gore o tlaišwa ka thobalano ke tšhweni ye e tlang ka difahlego tša batho ba go fapana gone jwale o re o motho wo e leng gore o ne le go gweba ka mmele ka baka la seemo sa ka gae o nagana gore tokološi ye ke yona e go dirang gore o tsamaye o robala le batho goba ke choice ya gago ka baka la seemo sa ka gae ke yone e dirang ka gore le ka gae ke kgona go no hlwa ke dutše ke noši ka morumong ke sa bolediše motho ke sa nyake dijo tša motho a e nyake ke dula le family a gešo šitang le mama ka a ke mohlompe ge o dutše ka nako ye nngwe ga gone nako ye e leng gore o kgona go kwa mantšo a go sebela ka tsebeng a go laelela gore o dire eng o se kwa dira eng e bolela le nna pele ke gopela gobane sale ka itama maka e le yona e mpotšang ke kwa selo ka mo ditsebeng ka mmetha ka molema letsogo ga palela ke go berekiša letsogo pele e ka go laelela gore o bethe mmago kapa o mo iše diatla go be go diragala eng le be le baka eng kapa le bakile eng wena le mmago ba re nna ke utswitše tšhelete ya bana ya sasa so ntonyane mo nna e ba ntogolo sese thabana tate Moremi nto ga e re o go batše mmago e re ke mmolae e re o mmolae e re o mmolae kang so nako ngwe ka dilo tša go betha nako ngwe re ke mo rekele poison ke mo tšhelele why o tlogetše sekolo be ke sa kwe selo ka tlelaseng ke maoto e phela kopa ke hlogo ke ne go bona mo gongwe nako a ke rate le metsi e ke feta mo metsing a ke te ko shapa so o boletše taba ye nngwe wa re taba ye ya nthwe e go gapeletša gore o fetše o berekela lapa la geno ka mmele ba geno ba tseba gore ge ba ija bogobe ka kua gare ga lapa tšhelete ya gona e be e tšwa kae ratepotša gore tšwa go mogala baka mogalabi wa gago wa tseba gore wena o ka gare ga mmereko oki wa go fela o hlokomela masogana ka ntle a tsebe mare mo gontši baahlo a ntata mo gontši baahlo a bana metša ke direla ka spiring o e direla ka sephiring mola wa thomang tiragalo e ka moka kgaetšedi ya ka ga go fa a gone mo e leng gore o ile wa ikhwetša e le gore o swanetše go no dula fase o mohlalosetše ga go le kudu ka rebile le kgolle o tlile mo lenane gong go tla gore botša ka taba ya sanka wa mmotša goba o ile wa leka go molemoša ka yona ke thera go bolela le yena gantši ga nkwešiše and ke motho gobane ge ke re ke a tšwa ke ya bathong e ke re a sepele le nna a nyake o kgona go nompha tšhelete gore ke sepele so ke nyaka re lokiše ye ke sese ba geno ga ba tsebe gore wena gore ba je bogobe le sešebo tšhelete ya gona e tšwa kae o tekemišeditše gore re go thuše jwang godimo ga taba ye ya gore o fetše o tlogela go bereka mmereko ntate Moremi be ke gopela thušo le nthušang ke tlogeleng dilo ka moka cause ke a tlaiša gabile ke sega ke batho ba sega le mogala ba ka ba re nna a deserve ngwanyana o tshwana le nna ebile ke segafe ke tšee botse nna maelang ka go fa ngwana ngwana gešo ke gore
bophelo bo o leng ka gare ga bona bo boima gare ga taba ye re lekile ka maatla go te kopantšha le bageno re tsebile bageno ba tlo ba gona mo ke maketse ge ba se gona seemo se o leng ka gare ga sona ga se kgahle se kwiša bohloko ene gore o tswe ka gare ga sona se nyaka thekgo ya batswadi ba gago ba swanetse ba tsebe gore ngwana ga a wela ke mathata o nyaka batswadi ba mo thuša fela ke kwešiša gore mo gongwe batswadi ba gago ba šetše ba lapile mo e leng gore dilo tseo ba dirileng tsona ke tše dintšhi tša go kweša bohloko ka gore go ne le mo gong e leng gore nka leka go thuša wena mara ge batswadi ba se gona go tlompela boima sa mathomo wa šomišiwa sa bobedi ke gore life ya gago go ka wena o bona o ka re bophelo ba gago bo eme bo stakile re ka se thabele bophelo ba gore wena o tlo feleletše e le gore go santše o je o swanetše o fepa ba bang masogana gomme o ne monna thaka tša gago e saletše nnyane kudu mo e leng gore bangwe ba ka gare ga dikolo then wena o fepa banna mo kenden e ba bošaedi santše re go thuše re go hlapiše ge batho ba robetse bošego wena o bona tšhweni ya go tla ka difatlhego tša batho ba go fapana ebile tše dintšeo ke bahu batswadi ba gago ba swanetše ba tsebe gore ba swanetše ba lwele seemo se se leng mo go wena re wetse ke leru la go tlaiša bana ba tlaišega ka bontši ene batho ba bangwe ba bona bana ba batho ba swana le wena ba tlaišega ka mokgwa o tlaišegang se se ba thaba ka lebaka la gore ke ka mokgwa ba beng ba nyaka go bona bana ba mmago ba e ba ka gona batswadi ba gago ba swanetše ba kwešiše gabotse gore bolwetse mohlako ditlaišego ka gare ga lapa motho a titliše malefo yeah thuša motho sorry man ntšha di-headset tšeo ganyana seemo se boima ba gešo batho ba swanetše ba tsebe malome ka kapa gore re phela boima mo lefaseng ene gore bapadi koša re monyakele metsi ya kgone go loka bega boima
aga culture spears a ba itla go wena ba re khudu ngwanesho re sa le ka re galana go la pitšeng tše kgolo mo e le go goreng ke be ke sa le ka go tlhalosa seemo gore taba ye ya gore batho ba bošego kapa batho ba mmušo wa leswiswi ba late motho ka mogare ga diphapoši kgašo re bolela le yena ba fitlhe ba motšee e re hlagela la bobedi ile ya thoma ka lekgarebela ka kua Allemansdrift ra be ra feleletša re gapeletše ga gore bona bošego bowe a lale a ile ga moremi gore a ye go phetola ditele ka baka la gore a be a re botša kapa a re boditše gore ge a ka be a ya ka lapeng la gabo o tlo lala a bolailwe ka baka la gore o a kgamiwa o a bela jale e re lateletše gape taba yewe ka kgaetšedi ya rena re filwe a phane be rene le ena mo batheletše le mokwele mo e leng gore ba mo latile before nako yewe re beng re itseba le ena a itsebang jale mathata a magolo ke gore batswadi ba gage ga ba kgona go tla le yena sontaga ke be ke ile ka kua ga phane ga matlala a ramošebo ke mitile le yena re filwe a phane ke mitile le mmage ke mitile le kokwage ra tloga re dumelelana gabotse gore ba tlo tla radiong ka moka ga bona ka gore ge ke be ke lebeletše lapa lela la ga phane le be le mpotša gore thušo ga e hloke ke refilwe fela e fela lapa lela ka moka ga lona le hloka thušo jale ka madimabe o tlile a nnoši mara motswadi o re ka baka la re ke be ke tšwa mmerekong ke ile ka tekwa ke lapile kudu ka reng kore ke bofokotše ya ba taba gore ke ela ruri ka boroko jale seemo se se ya re gapeletša magagešo gore re ka se re ka baka la gore re filwe o hlakahlakane ka mokgwa ka baka la batho ba bošego ke moka ra mo lahlela diatla kapa ra no moiša ga gabo a le ka mokgwawe kapa ra dira jwang re gapeletše ga gore re motšee a ye ga moremi a ye go phethelwa ditaelo ga moremi gone jwale re gapeleditšegile gore jwale ka ge mmage a se a tla bolela taba gore o paletše ko go tsoga jwale re ne le yena mo mogaleng mo e leng gore re direla gore nke re kwe maikutlo a gage goba mohlomongwe a re dumelele kapa a gane kapa a dumelele ba ga moremi kapa a gane gore yena ga a nyakele ngwana gage thušo mma gorena a ke no go dumediša gape ke go amogele motswadi yaka mmago re filwe a phane jwale ka ge ke be ke go tlhalosetša kgaetšedi yaka gore ngwana borena ka mo o ile ka sona seemo sela a bego a se tlhalosa ke ne le wena le kokwage di tlogile jwale re gapeletšega gore kapa jwale ka batho ba e leng gore re ka se no mo lahlela matsogo o swanetše a fiwe thušo jwale ka batho ba bangwe le ba ga phane le maikutlo a lena ke eng godimo ga taba e ka moka jwale o le ka thaba ge a ka hwetša thušo mma gorena nko nkarabele mo moremi ya go theeleditše le batheeletše ba go theeleditše gore ka lebaka la gore sontaga ke tlile ka mo gae ke be ke ne le lena ra kwana gore le tlo tla sealemoyeng le fegeletšeng ngwana wo jwale ka ge le tseba ditlaišego tša gagwe gomme le lena le tle le kry-eng thušo go diregileng gore le feleletše le a etla a nnoši lena le sa bonagale ke tšwa mmerekong ge ke kanela ke pule ke tla gae andile ke fihla mo wa ere ke botsiša mokgekolo ke re selo kae ba re buile ba mbinga dikarateng ke re aowa ere ke re ba lenyana ke bofokotsenyana nna mmagorena hello network no gona mo mogaleng wa mona wa bona malome ka kapa re swanetše re lemoše batho gore seemo sa go swana le se se gona re filwe re bogapeleditšegile gore re montšhenyana yo mola ntla bethe ke moya bo malefo ba sa le busy le yena le ge ile gore seemo se sa thatafile nyana o sa le gona mma gore filwe
o tswele e re ke molate gape ya kore seemo baswa ba tshwanetse ba phethelo ditaelo baswa a re rapeleng re tišitše baswa lefase le boima thata ka kgopelo bana bešo ka kgopelo re phela boima a re tetweleng re le baswa ke boletše ntongwe ka re ntwa go khuša bohloko matšatšing a bolokgono go feta mola ba re ke lehu ke moswa dilo tše dimpe di wela baswa bana šiba e sa le ba bannyane ba berekišiwa so ish ke bothata malome ka kapa mmagorena le netše ke pula le bethile boloko ka baka la go lapa le tšwa mošomong ntwe be ke nyaka gore le hlaloseng gabotse e kwagale gabotse mo moyeng mo ko gore le a dumela le motswadi a re filwe kapa le a gana gore re filwe a išiwe ga moremi a ye go phethelwa ditaelo ga jwale ga le gane le dia jwang le a dumela mmagorena ya a šue o re wa dumela moroka mmagorena mmagore filo le kae mama a re gona ke moremi a bolelang a kera re filwe ke tlo mo thuša mama ke tlong go thuša re filwe seemo sa re filwe se nkgapeletša gore ke thuše re filwe mara ke seke ka mme ya mola gae ke kgopela go mo chiefta nageng ya ga Matlala Ramošebo ka ge re filwe e le motho wa ga Matlala Ramošebo ke nyaka gore ge ke mo phethela ditaelo ke mo phethele ditaelo a le mo e leng gore ke tlabe ke tseba gore o kgaogane le batho ba ka lebaka la gore o šomišwa ke batho ba dulago ga Matlala Ramošebo so ge nka tšea ngwane o kare ke ya go mo alafa le ka mola gare ga lapa lela la ka gae go tlo ba boima go nna gore ke bereke ma gore filwe mogauti ka mo ntšhekele mo ntate Maubane mo gongwe maybe go ka loka ke ne le kgopolo ngwe ntlelang gore no man re filwe gore a fole ka ga e tswa gae malome ka kapa a ke tshele dinoka le yena re bone gore re ka kae ke bone gore mo ke yang go mme ya gona ke tlo mo hlokomela jwang re ne le branch nngwe e re ne le yona ka kua Jan First ke nagana gore mo gongwe gore re filwe a tla loka be ga botse ke ge nka mo shutiša mo ashue o ka re o ne le mokgwa go tshwenya ke network gore itima ke bona baloi ba wa retse mma gore filwe ke re ke le lemoša fela gore ka lebaka la ge re filwe a tlaiša ke tše dingwe tše di tswang mo nageng ya borena ke tlo kgopela go mo alafa marase mo gae ke na le branch tše pedi ke na le ya Witbank ke ne le ya Jan First ke tlo mo chiefta ke mo ishe mo e leng gore ga a tsebane le batho ba mo gae and then ke kwešiša gore santše a phethelo ditaelo le kgopolong o go betše ke tlo o hloka di-counseling re file kore ke dilo tše dintšhi tše di santše di berekiwe mola go re filo ka lebaka la gore seemo sa re filo ga se kgahle a se kgahle nne go ekwa ngwana a re dilo tše di re ke bolae mma ke mmolae ka dilo tša go gobatša goba ke motšhelele poison a di re bie seemong se se right maamane ngwana o ne mengwage mekae a tshwenyega ka tsela e batho ba boshohe batho o no thoma go botsa malobanya mo bekeng e ke gore o lorile bagekolo ba bangwe ba motase ba morena ba re ba yo gasha a tseine le mokgatlo wa bona wa batho ba ba go seleka a gona molato nne ke mo ke reng ke a gapeletšega go motloša gae nka se re a wela ke dilo tše a tlaiša ke batho ba gae ka gapeletša go mo thuša le gae ke tlo thuša re filwe koko o tla dumela ge re tla go thuša ka mo gare ga lapa la gage ke tla bolela le yena mara ke bona o ka re a tlo ba le bothata ka re malobo o dumelane le ntate kaka a gona molato mma gore filwe nna ke lebogile kudu go fitlha mo re boletšeng gona tše dingwe mama re tlo di bolela ka thoko and then re bone gore re bereka jwang a kere thank you malome ka kapa prof ndropele mo ganyane a ke lemoše batho malome ka kapa wa tseba matšatšing a bolokgono go kaone baswa ba ga borena ba kgona go fitlhelela melaetša ya go swana le batswadi ba kgona go fitlhelela melaetša go swana le baswa ba berekišiwa
a ra sonela go e tšhaba ke a kgopela banna nke re tlhokomeleng bana ba rena nke re tlhokomeleng malapa a rena nke re te tlhokomeleng taba ya go swana le e leng mola godimo ga ngwane ola gore e tswe ga e bonolo motho ga ba tlo thoma malome ka kapa ba mmerekiša ba mo hlabela pele ka dihlare tša bona ba mo tsentšha dibafo tša bona ba mo sainiša ka mokgwa wa gore ba mo rome malapeng a batho go ne le batho ba ba berekišang ngwane ola ba mo romang ke bakgekolo and then re ya go lwa le bona ga ke nyake go lwa le bona ke le gae re dula gae ke a tseba nna ge ke re ke shiftiša ngwane o kua gae ke ya go dira eng fela leeto la go swana le nyaka maikemišetšo re file o boletše taba ye nngwe a re dilo tše di šetše di mo phuša mo e leng gore ga a sa ne taba le bophelo ba gage o a tsenelwa jwale tabeng yeo a se bothata gore a thušege because re na le di-social worker ka mo lehlakoreng la sekgowa re na le batho ba e leng gore re a ba berekiša when coming to ge motho e le gore no ba mo attacker spiritually so re na le batho ba e leng gore ba tlo thuša re filo ka go mo offera spiritual counseling ba tlo mo cancela ba mme a gabotse re filo a loka ba gabotse fela ga go bonolo go nyakane le maikemišetšo bana ba bantši ba bile ka gare ga leeto le ene mathata a re filo a leng ka gare ga ona ke ne ke nnoši nka se loke ge family ya gage ka mpha support re filo o tlo loka gare ga ditaba tša go thušana go etša le ge re thuša bo re filwe go tlo ba le dipolelo batswadi ba gage ba swanetše ba tsebe gore ga ba swanela go šala dipolelo morago ba swanetše ba te potše ba re ngwana rena re mo nyakela thušo matlala ra mošebo a se na ga go bapala di a boa especially site ye bana ba ba dulang mo go yona so re tlo berekana le tšona moloi o tseba ke sehlare o tla tšwelela molaleng o tla bonala mara taba ya bana a ke kwane le gore moloi a tlaiše bana why baloi ba sa tlaišane ka bo bona ka ge e le dithaka gape bona ngwane o la ba mo tlogedišitše sekolo ba mo senyeditše future kore ba mo rathagantšha e sa le o monnyane kore a go nento botse ke e bonang o ka re file o tlatla e ba le yona so nna mantšu wa ka a re malome ka kapa ga ke ye go leka ka mokgong ka kgonang gomme ke kgopela thušo le support ya batswadi ya ke a leboga malome ka kapa wa tseba since well ke lekile go tloga ke bontšha gore ke tswa ka kua ga borefilo ka sontaga ke feditše tekano ya awara ka moka ke ne le bona so ra kwana ga botse ra dumelelana ene ntwa go kweša bohloko moroka ko gore ntle le bothata ba refilwe lapa le la ka bolona ka moka ga lona go thoma ka kokwa refilwe ba hloka thušo so ke no be ke bile le bothata ebile ke disappointegile gore mma go refilwe o ro baditše ke megato ya baloi o ka se tsebe ka baka la gore ge ngwana a le ka tsela ya leng ka yona o le motswadi o swanetše o fišagalelwe gore ngwana gago a kgone go hwetša thušo gopolang gore batheeletše refilwe ka mo o ile go hlakahlakana bo malefo ba busy le yena ba leka go mo thuša go a fetša go gapeletšega gore ba montšhe ka mo ba montšhe ka kua reception le ka kua reception ka mola ba se loke ga botse go kosa re ba montšhe ko ntle so malefo nke o bie motheeletše ka leihlo la kgopolo gore seemo ka kua ntle se jwang ngwana wola o mo maemong a mafe o a bolela o a lwa o diagalang ka kua ntle ka kua malome ka kapa kore re tšere ausola ka moramiša ka kua reception ka reception ra kry-a le gore o bolela taba gore ba re ba tlo mmalaya ga ka gabo ba tlo mmalaya ebile ge re fitlha ka kua ntle ka kua ra kry-a seemo sa gore
ga le ka kua ntle ka kua mo meagong ya gona mo MCRS ra kry-a le gore o šupa kua ntle kua metlhareng gore šibale ba nkemetse mola ba re ba tlo mpolaya then kore o itele rivese nngwe ga a tloga ka kua ntle ka kua a tšhabela ka mo kare o tšhaba batho bele sa go makatša kore rena batho bao a re ba bone napile gore a re ba bona ke ena ore ke tsona tšeo thobela ke motho wo a bolelago a bontšhang a communicata le batho ba ba bonang ke ena a nnoši gape ka mokgola o te thiba ditsebe o ka re tsebetse di ababa ene o thiba o kare o ile a bona motho a iteiwa kore o a thiba so kore o kare gone se a se thibang bjale le ge lena re sa se bone and then o bolela taba gore no ntshwareleng le re se se o thuša kang ene o tlhobola meriri ya basadi wa tlhobola meriri bale o kry-a le gore seemo se ba ka mokgo motho ka sontaga moroka le malefo jwale ka ge ke tlhalositše gore ke be ke le ka kua ga gabo ke boletše le ena lekgono ka bo past 7 to 8 ke netefatša gore ba ready transporto yetla and then a mpotša gore o kry-ile melaetša maloba ge ke tloga kua bošego ba gona o letša se a robala o bethilwe a sekišiwa gore ke eng ntwe a e thomang le kgono le o re ba tlile mosegare ge a bane le bona ba mmotša gore ye a e thomileng a ka se e fetše ene moreminyana wowe a reng yena o tla mo thuša a bantšha mo go yena o a bapala ka re ba rialo na a re ee ka re o ka kgona gore before o etla radio o ba išetse molaetša a re ke nagana re šetse le llata ke be ke nyaka go moroma o bethile ke nao gore a ye go ba botša gore banna le ka nobe le swere lefase ka moka ebile le ka tšhošetša le moremi gore ge a ka re o a leka maatla a lena ga a fete a modimo gape seemo sa usola o ka re o kwa go fiša gore wa iteiwa no šetse ba feitša ke re wa bona gore ngwana ola o kgonne go tla mo wa tsa ke rata message o mongwe šona o ngwadile ke Popi ke Sekhosana e šia message wa gage o right re wa bona ke fela ke dumela gore lentso la modimo le re I will not put you in a situation that is above your strength. Onkušiša so modimo a ka se re bee situationeng e leng gore ka godimo ga matla a rena le gona moroka wa bona ge seemo se go gateletse mo bophelong lenaba le go fenya o ka se kgone go emelela wa ba le bohlale ba go bolela gore ke nyaka thušo ge o šalle o kgona go emelela go ra gore lenyelo ile gago le thoma go fikietša batho ba nnete moloi ga nka a dumela phenyo mara ke dumela gore ge a kgonne go emelela o a fenya no yena nto e ba swantšeng ba itsebe ke gore malome ka kapa rena re phelago ga re ne maatla badimo be ba tseba gore letšatši le le tlo fihla bao ba berekišang bana ba ba tlo senoga ke sho ngwana a berekišwang ga se yena nnoši bana ba ke ba bantši and then bale ba loiba le ge ba ka re ba bethao ba ka se tlo ba sa loka ka lebaka la re tla be re ba tsebile gore ke bomang moroka ke be ke nyaka go moroma a re nnete nako ga e sa dumela a ke re ba mo file melaetša ba re gona ko o yang gape o tla gore wale le nna be ke nyaka go moroma gore iša dikarabo ngwanaka o ba botse gore ka maatla a modimo moremi o tlo mo kgona ya ke rena ge re sa nyako o berekiša ditaelo re noa kua nokeng ra rapela ra tše re diriang modimo ano re kwa gape modimo le rena re bana ba gage jale be ke nyaka go moroma bjala raua nako ga e nape e le e dumela gore nkaya jale a re kgopele moroka go bathile gape re swere
re swere ka mo go fiša mo lenanegong le ya mo di a boa le go foša ba foša papa jwale o mongwe o mongwe o re napile ka kapa wena e le gore o tshepile eng mara o mo nneteng re tlhoka dithapelo le rena ge re le mo gore ba re rapediše gore re be le maatla a go tšwela pele le tšhireletšo ya gore re šireletšege ka thapelo tša bona re kgone go tšwela pele wa tseba go koša bohloko gore ngwana e swanetše e be ngwana a dire tša bojwana ba thome ba mo tsentšhe dilo tša bona so re kgopela gore lenano go lapitšeng tše kgolo nke batheeletši ba re ge ba rapela ba le rapediše go tšwa dikerekeng tša go fapana go tšwa ditumelong tša go fapana ba rapediše nanego le ka gore tšatši le lengwe go ka diagala go ka diagala gore tšatši le nka nore ke sa re hor voice ya re tse napile ya ra gore ga go berekege jwale re tlhoka dithapelo magagešo re le bašomi ba lenanego le ka moka ga bona le crew ka moka e feleletše gore re swere ka mo go fišang ene dilo tše re di dirang kapa dilo tše re di bolelang di kweša ba bantši bohloko ka baka la gore re ba senyetša mebereko gape ba theogetše jwale ge rena re ntše re le busy o tla thušega re distepa mmereko wa bona ke nnete wa tseba se segolo ko go nore malome ka kapa 12 ngwe le ngwe ge e tšhaya re tswa mo lenanegong swanetse molomong ga fihlang ka khuna male boge modimo re sepela boima mo ditseleng ba bantši ba tiputša re khutšaneng o ka se khutše o le tseleng ya ntwa re thomile ntwa e e leng gore ga e nyake gore ba re mang wa khutša a senke ka tla mo lenanegong le ka le lengwe la matšatši ka kwa ba re ka kapa o tšere leafi a se ke no khutša aowa sa le re thoma ba ka no bala ka moka ga tsona go ne le leafi e ileng ya jwa mo ke no dula ke le mo re sainile re tlo thuša batho ke go bereka ka go ikgafa batho a senke bano kwa ba re no mre mo tšere leafi o re atle le kgono ke beketse tharo atle a go kgonege malome kaka jwale nna e ke e tshepang batheeletši ba lenanego le ba tlo re rapediša botse dira tše di re šetšeng morago di nyakang bana ba ba seke ba fola dithapelo tša batho di ne maatla jwale nna ka gore dialo ke a leboga go sa ba batlang ba ka fihla e sa le forogo ba tlo kry-a mokgwa wa ditaelo tša noka ge le ka bona pula ena nokeng re ka se kgone go ya and then re tlo no phethela ditaelo ka gae and then le tsogeleng forogo magagešo difounu tša ga moreme ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa ke lebogele batheeletši ba motse community radio station le ka dikgokaganyong tša leago re a leboga magagešo sontaga koša e ya ka kua manapiane ka kua ga lapa le lethata gwa go bakiwa mokgwa wa lerapo and then re a fao re ya go bina re ya go ntšha mathata ke ne boipiletšo go bana ba ba sokolang go malapa a sokolang ba e leng gore ba nyaka thušo magagešo tla le re boneng ka moremi before letšatši la bohlano le fihla kudu ba e leng gore ke badudi ba mola manapiane tla le re boneng re tle re kgoneng go bona gore re ka le thuša jwang ka kgopelo le seketlela re mola re bina mola ba gona gore o atla gore ke ne mathata ditaba tša badimo re a di phasetša ke lebogile kudu magagešo a re lebogile prof go tswa gona ke le morwa motšhamaubane ke tšwele